Moikka! Mä oon Jessica Suomesta. Mun eiliset kiharat näyttää nyt ihan sotkusilta ja pörrösiltä. Mutta kun suihkutan hiuksiini Curl Boosteria, kiharani heräävät taas eloon ja saan upean tyylini takaisin. Wow! Curl Booster! Se todellakin toimii! I'm Caitlin from South Africa. Tonight I want to make an easy updo. I keep my hair in a ponytail, then secure it in a bun. And then I spray it with self-control. My updo will stay for hours. Hej, jeg hedder Kasper, og jeg kommer fra Danmark. Jeg elsker mohawk hårstyle, og for at få håret til at sidde som det skal, det bruger jeg X-Factor. X-Factor. Et kanonprodukt, mand. Ciao!